Za produkovateľa v Breskynioch to rok nie najúspešnejší, ale plasman dosť dobrý, jak i cena. Ta nie môž povedať ani, že je bar spodli, okrem za tých produkovateľov, ktorých pobil kamenec. Того року було 30 до 40% meni jak prošlого року. Prošlого року була Брескиня і крупна, як от і teraz вона крупна, красна вона. Samo co prepada, tedy nie prepadala mala slasť, bo mala slunka, a teraz má dižu i moli, to je nie odvituje. Причина за менший тогорочний урожай – марцовські мрази, які залепили бреговиті краї, co рідше з'явлення. Звичайно, мрази побирають овоці у nižších krajoch. Padlo tak, že to ti, co nachodze na vekšej nadmorskej visini, u januaru i februaru dakle, rušeli skori, počem boli januar i februar cepli, bolo cepli dni i dakle, napupeli bažej. U martu, 1. 2. maret, bola niska temperatura, -12, -14, i to ti, co peši rušeli, oni zmrzli. A heti su dakle, spožnejše rušali i to ti, co nahodze na nižej nadmorskej visini u doljinoh, tu Breskynji postavali. Pokiaľ Štefančík svoje Breskynji predáva ljem na pijacu i ostalo mi ešte da 10 dní oberania, hnátko peršu klasu, ktorú predáva poštredníkom za vývoz do Rusii, už poberal i ostalo ljem očistiť z ovocných od drobných Breskynjoch, ktorí najvjerojatnejšie pôjdu do Palienky.